Pamirsa pawawahan kasus COVID-19 ring nasional mewali kauningin penedungan ring tanggal kali dase 20 November. Wilangannya nih mungguh ring limang talian diri. Pawawan pasien COVID-19 sanekena ngelangkungin wilangan kasus anyar. Wilangannya nih mungguh ring limang talian diri. Raris indik wilangan pasien sieda COVID-19 nasional kauningin wenten panincapan inggih punika tigang dasan diri. Anutin data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawawan kasus COVID-19 kantos limang tali siu pitung dalih diri dados nyane kata wilangan nyane wenten 6 yutan diri. Selantur nyane wilangan pasien kena mau ngatak sia dasa diri. Asapunika taler wilangan pasien sede nincap tikang dasa sik diri dados nyane kata wilangan pasien sede mungguh ring langkungan karoblah talian diri selami pandemi limbak daweg bulan Maret war sekali tali kali kuentenan pasien COVID-19 sani kantun ketambanin kauningin langkungan 6 dasa tali diri tur pasien sani keni penglalah inggian langkungan tigang tali diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.